toi whaatalo whaatol whaapuponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le ne vaenga o le tai au. O amataina se whaalapo tupatonga whauwhautua whau le malo e tu ina atu ni whautuanga whaatu maoti manita i ala i sawanga i tutono ai nga masawanga matanga. Na ta wale minista mo le puipuinga o sawanga i tutono ai nga Marama Davidson o le ta i ala o se fuafuanga mo le isi luas fululima tau sangolo manai. Maolo o whaatatau tonu leo la lau le leo tangata umai tutono New Zealand. E valu ni matati ana fia tuli lua ina le malo. Ina ia mawhaiona au sia le ta i ala. Mai au fia le tulanga ta au ala malamalama o tamaiti matupulanga talavou. Isa o tanga malo lo ina malelei. I whaape fiona sa ili se fisosoani. Maanga wa afoi i au nanga. Olo iai foi malawainga whaapitoa mo Maori tangata Pasifika. Maisi tu ainga tangata no. O mafutanga o ilato i tu ainga tutusa. O isi tangata mātutua, o leitu pāwa li e whaasau ina mai sāwanga, ma ilato i whaalapot putonga oe e ai mana onga whaapitoa. E mawale au nanga ale te aurere kura, i lunga le upenga te whailangi le violencefree.govt.nz. O lo whea ngaikala i stete masisi fo i tupulanga talavona maliu, leana ta ue leo e whaapes fulvalu tau sanga le matua, na oso whaina e seisi talavou e sfuluano tau sanga le matua. O le to atolu ai leo tupulanga talavou e maali liu i tutono masina e wha i kala i stete. O le li talavou e sfuluano tau sanga le matua le masina talua i Connor Whitehead, leana maliu i se pulufana. Ma seisi talavou e sfuluano tau sanga le matua, na whaao o iene manuanga, e ala se au upenga maai i se fia na whaia i Fen Dalton i le masino au kuso na tau e Dr. Sue Backshaw. O se whaalapa tupatonga mo tupulanga talavou, e tāua le manatua e mātua o ieitu aingo mata upo e se ase au na tutupu mai mo mio na whaititia. E ele talitunungo se isi mafuanga o na o pāpuipui o le COVID-19 fuluiva ai mai se ole tūlanga le mautonu mai au na whaofi tupulanga se talitununga mausali. E peo na sauno Dr. Backshaw. Ua whaamaoni ele soifua malolo i nā white whaapeta o lua tangata na tauna o atu mai leto i South Africa ua whaamaoni nei le Omicron variant. Samalanga atu leo nungali i white mai Nigeria le asoluas fululima November masa whaamaoni ele COVID sa fuluiva a o whaanono fo esea. Na ta uel whaila utu si o soifua malolo i nā white James Fong i le po ana po. Na awina atu i Australia le suesue nga e ilo ai alato whale suesue ina ia mawhaio na vave suesue ina o ia tangata e to oluo ni citizen fiti na toi fo ia nei le atunu o mai Nigeria i le asolua 15 November le asolea na whaasilsila whaalawa i tele ai i le lalulangi le suingo le virus i le Omicron na whaio la suesue nga o le itua Nigeria mo fiti masale ia afia i le whaamai peita i le taimi a o whaanonofo e se ai na whaamaoni ai le virusi. Na whaali el company waalele le Fiji Airways le na malanga ia tangata i to olua e le se tasi o lalatou au whaingaluenga ua afia i le whaamai. O whaalauloina le malo ni mata upu whaafautuanga a wani suwinga i fua i tautupe mo vaenga wha upu whai. O le masino o Kitopa, sa whaasilsila i le minista mo whaamsinunga Chris Whaafoi, se iloilonga i to lafono mo whainga pālota, e au fiele matua o le tangata pālota, o paya ingata i tolu tausanga, o le whaatupenga o vaenga whaapufai, o to lafono i o fia tua isi sui le pālemene, maisi lava o suwinga e au fiele matua manino o tūlanga tau i fua i vaenga whaapolikiki, ina ia au mai e luma o lumana i le whainga pālota i le lua whelua tolu. O le taimi nei, o lo ia ni mata upe whaasanga i fua i vaenga whaapufai. Mamolianga ia na whaiele ofisa mo suenga mata uponga ngai tupe le safa o Efeso ta imale Labour National male New Zealand First. O se tase o suinga tele o le ono whaapa ua le tapulaa e te tau i vaenga whaapufai ona whailoi nai i la tau na fua i atu ia vaenga tupe mai le se fululi mawhe Tala i le afe 5 se lau Tala ina ia o ngatasi matulanga oiai sui tau vahata i tasi. O le whaatuwai o le whaatupenga o whala au mawaila au motonga fitinga o le maisuka i le whamek o mawhai le to tele o Maori in Pasifika i Mali liu. E tu sai ma se saunonga le whaalapa tupatonga o le maisuka i Aotearoa. I se reporti na ofia le iloilonga le whamek sa whaalia ina ulua i talo sanga ina le whaalapa tupatonga ina i whaatupe ina le whala au o le Impact Leaf Lawson e tonga fitia le maisuka i tu ainga lua i a Februari o le lua a Fesfulu 5. Peitai, e lata i le ono tau sanga whaato a whaasila le whaatupenga o le dula Clutide
e tonga fitia le to samalilima sfultolu wafi o ngase na faalia le taitaifono le Diabetes Foundation Aotearoa John Baker wa mau isi soifua ona ole tuwai o tangata lava ia ya faina ona ole faatuwai o Pasifika ma Maori mai te tauna isi tasi e tali pepa ia ile atulanga pe ona Samoa Baker ma o tangata Maori in Pasifika ia fia ngai mai atulanga o le mali leu po le faa mao toto o le maisoka o se ngase o lo pito silio na te le ma vave na faa tuptupla ia i tutono le atunu ai mai se lavai au kilani i sauti i faa maumaunga le matanga alwenga o soifua maloloina i le luafi lua sfulu na ta uai. E tu samali lua se lau fitu sfulu fitu afi, walu se lau mali tolu leo fa ingo tangata maisuka, e au fieli to ofa sfulu fitu afi iwa se lau walu sfulu walu, i Countess Manukau. Ile tau sanga taluai sa ile vao le ono se lau iwa sfulu ono Tala, ma le afi tolu se lau walu sfulu Tala ile tau sanga, le fa atupenga o fuala au mole tanga sengase to tasi, fa atusa ile o atu le iwa sfulu afi Tala mole fa mamanga le toto, pe ona sauno Dr. Baker, o le vai aso taluai na fa lauloa ina ai le fa Mac. Se ripoti sa fa mamafa ile tulanga tau i popole nga tele, ile fa atinongo ngā luenga, ale fa ala potopotonga. E lava nisi na tau mawhai ulu fale i tutono fale pia, ai wha o ngai wha mauni ngau tui pui a lātou wō. Po nisi fo isa lātou le iloina e mo umia i fale ava ili wha i ungo le vai aso, pei tai na tā ua isi au nanga tali malo. Sawa vilawa na mo watulo lātou popole, au le amata wha mamaluina le wha alio le wha mauni ngau tui pui, ina ua atu sauni lava tangata ile aso wharaile, mao lātou tusfolau. Po vaccine pasi ilo ai, wa mai o na whaiola to pui al COVID-19 fuluiva. E na whaalia fo ia nisi, olo o ne nefu lava isi tutono au nanga tali malo, e tu la fono fo male suwinga le polkalame o le tali atu le COVID-19 fuluiva. Sa ye nisi no whanga sa le ifa o ngai na ini tali puponi, o fufonga leo whainga alwenga, ai whai atu iei tangate te tau na wha o ngala tau tali puponi o fufonga, ai ei fo isi ua whapea e le mo umiaina e isi tasi whalepia na whailo le Dominant Post te whapea. E to o lima se fulu tangata na tau mawhai e ulu whale atu i tutono o lala tau au nangai whaongai ni whaamaoninga pepelo o tui pui e fōlinga tuto salawa ia whaamaoninga pepelo ma vaenga ualo ia peitai e le o iei whaamatalanga i tutusa ma vaenga ia mo umiaina i whaamaoninga o tui pui. Ma le tala i talonga e faisi tunga te lolfaya ina o le au kirikita New Zealand le Black Caps il talonga whaitau lia lona lua ma initia i ai e tolu se lau fitus fululua. Na amata le asolo na wha o se lau whaas fulu ai ma pe lima peitai ele i ato se itu la ai pepe umale au New Zealand i ai e se lau wonos fulfitu. Wa maanu malo ai nei intia le ta aminusanga o na olea sa tutusa le ta alonga mua. Tala fo wiamali si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.